Lijep pozdrav i dobrodošli u moju novu epizodu na mom kanalu Balkanska tribina. Kao što možemo vidjeti, Zrinski je poražen od Lokomotive sa 3:1, mislim stvarno sramno za Zrinski. Onako one jadnike ove Win ligi dobivate, ovdje se misli u Hrvatskoj, tamo ne možeš nikoga dobiti, misli stvarno jedna, ali moraš malo poraditi na ekipi jer stvarno ovo je jako loše. Ne znam hoćete li vi, Veleš, ko zna Sarajevo i Borac ikako dogurati, jer nikako se ne vide pojačanja. Hrvatski mediji tamo pišu da Hrvatskoj Lokomotiva, Dinamo, Hajduk i ostala ekipa Rijeka dovode veoma kvalitetna pojačanja, tako da naša liga, mislim, ovo neće izaći na dobro, tako da idemo na portale. U toku su pripremne utakmice BH klubova pred početak nove sezone, a pripremni meč danas je igrala i ekipa Zrinskog koja je poražena rezultatom 3:1 od Lokomotive iz Zagreba. Lokosi su odigrali prilično prvo poluvrijeme, nakon kojeg su imali 2 gola prednosti. Za 1:0 pogodio je Čop u 9. minuti utakmice, a Goričanin je 19. minuti pogađa za 2:0, rezultat prvi 45 minuta. U nastavku utakmice još 2 gola, po jedan obje mreže. U 61. minuti Markanović pogađa za visoke vodstvo zagrebačkog tima 3:0 i činilo se da Zrinsko prijeti katastrofa u ovoj pripremnom susretu. Mislim sada će neki pisati dole u komentarima da ove pripremne ništa ne vrijede, znači da je ovo samo pripremno, da ovo ništa ne znači, da su prave utakmice tek tako, to se slažem, ali eto moraš, mislim, barem neriješeno odigrati, ako ne možeš da pobiješ, tako da jesu ovo su nebitne utakmice, ali eto opet negdje škripi, to mora se prvi. Znam da igru kombinovani, da igraju sastavi, da to nije to, ali eto šta da se radi, idemo dalje. Ipak do kraja meča plemići uspijevaju ublažiti poraz za 3:1, bilo je konačni, pogodio je Prskalo u 87. minuti. Zrinski nastavlja sa priprema od 25. jula i dočekuje prva utakmica drugog pretkola konferencijske lige. Mostarski klub će u drugom pretkolu igrati protiv boljeg iz meča Bravo Slovenija i Kona Kuin Normac iz Velsa. Nova sezona Win lige počinje prvi vikend u augustu, 3. i 4. augusta, a Zrinski u prvom kolu dočekuje Slogu Merdijan iz Doboja. Pa evo, ne znam šta da vam kažem, vidim komentara nema, igraju se Goš, Kradnik, Zrinski, Sloga, Sarajevo, Sloboda, tamo u augustu se igraju prva kola, tako da Posuš, Igman, Borac, Velež i Željezničar Široki Brijeg. Isto tako Željo je izgubio 3:1 od Igmana, mislim Igman savršeno uz Husrefa, Musemića, mislim stvarno dobro igraju, 3 gola su dala Željezničaru. Ne znam, onaj novi trener Karačić, Toni, kako ime Karačić se preziva, što je vodio Posušje i Goško, mislim stvarno čovjek će se razočarati čim dođe tu, čim počnu da vodi utakmice ove, ali eto ne znam što da vam kažem, mislim Željo opet ćeš biti slab, opet ćeš biti predzadnji pa će se morati privlačiti, ali eto moraš da poradiš na igračkom kadru, da igrače neke dovodite napadače odbrambene, mislim ono je stvarno užas, sramota i užas od Igmana, mislim Igman isto dobra ekipa, ali oni uvijek budu predzadnji, ali onako glup, mislim stvarno smiješno je to. Isto je Velež izgubio 3:0 od Hajduka, isto igrali su kombinovanim igrama, ali eto šta je tu je. Ne znam ljudi više šta da vam kažem, ove pripremne utakmice naši klubovi gube dok ovi hrvatski pobjeđuju, mada je Hajduk izgubio 1:0, ne znam samo Crvena Zvezda i Partizan kako igraju Čukarički, TSC, isto tako Dejan Klafurić otišao u TSC kao eto za Veležu ga neka, znači nema više emocija, otišao čovjek za parama, što je i nekako hinjao potez od njega, ali šta je tu je. Šta da vam kažem, ne znam, stvarno zbunjen sa ovim trenucima. Eto, to je bilo to za ovu epizodu, like, share i subscribe ako uživate ovim mojim epizodama. Ja se nadam da donekle uživate, napravit ću još neki videa zanimljiv ako bude, evo do kraja smo Eura, ja mislim da igraju sad Njemačka, Španija, večeras bit će spektakl i Francuska, mislim Portugal isto večeras igraju, bit će jako dobar spektakl, možda u subotu, možda se varam, ne znam, možda sutra imaju dvije utakmica, jedna sutra, danas jedna utakmica, sutra isto jedna utakmica, sad tako da napišite mi u komentarima, a mi se čujemo u narednim epizodama, do tada lijepo vam pozdrav svima i čao!